У межах проекта «Залатая калекцыя» беларускі дзяржаўны акадэмічны заслужаны харэаграфічны ансамбль «Харошкі» прадставіў дзве праграмы «Зімачка» і «Полацкі шытак». Падрыхтоўка да маштабных канцэртаў была карпатлівай. Асабліва доўгім было стварэнне касцюмаў, якія адлюстравалі асаблівасці зімовых традыцый беларусаў і часоў сярэднявечча. Вызывало недоумение, как можно, например, в костюмах замка танцевать, что-то делать. Вот. Но тем не менее, вот талант Валентины Ивановны Гаевой, пластика ее позволила сделать то, что до хороших, наверное, не делал никто. Танец знати в шикарных, просто пышных костюмах, которые, казалось бы, просто невозможно вынести на сцену, оказался реальностью. И эта реальность поразила зрителей многих стран. Музычнай асновай харэаграфічнага спектакля «Полацкі шытак» сталі нотныя запісы беларускай свецкай музыкі 16-17 стагоддзяў, што былі выяўлены ў бібліятэцы Ягелонскага універсітэта ў Кракаве. Вечар у замку, шляхетны вясельны танец, варыяцыі прыдворнага тэатра. Усе нумары складаюць цэласную сярэднявечную гісторыю і адлюстроўваюць фрагменты жыцця людзей того часу. Нужно было выстроить интересный сюжет. И мы пошли от того, что это вечер в замке, потом история перемещается на площадь городскую, потом там ремесленники выходят, стражник влюбленный, там тоже такая шутливая, юморная картинка идет. Ну и завершающий номер – это праздник в предместье, когда весь народ собирается, и вот за стенами уже замка там идет веселье, радость, они все прыгают, танцуют, в общем, радуются жизни. Но все это вот в рамках эпохи Возрождения, 16 век. Сярод вялікай колькасці праграм, якія ўваходзяць у залаты фонд ансамбля «Харошкі» і адлюстроўваюць беларускія традыцыі, абрады, адной з найбольш любімых і значных для калектыву выступае якраз «Полацкі шытак» з яго незвычайнай музыкай і танцамі. Это не просто фольклор, который входит в большую часть нашего репертуара. Это все-таки историческая программа, это средневековье, что требует специфики исполнения, где-то другой инструментовки, аранжировки. И, в общем-то, у «Хорошек» эта программа уникальная и для «Хорошек», скажем, и вообще, в принципе, в Беларуси. Канцэрты танцавальных і песенных калектываў, у тым ліку праграмы народнага аркестра імя Іосіфа Жыновіча і харэаграфічнага ансамбля «Харошкі» можна будзе пабачыць у хуткім часе ў праекце «Залатая калекцыя» на тэлеканале «Беларусь-3». Праз запісы канцэртаў кожны тэлеглядач зможа паглыбіцца ў атмасферу класічнай музыкі і беларускіх традыцый, у чым на гэтым культурным тыдні пераканаліся Лізавета Лапіна, Даніил Будгусаім і Вераніка Ткачэнка.